Kamoso ka lebele ke mokwatla wa go godisa bana ba ba itekanetseng mme ebile ba tsogile sentle. Mo bošweng lefatshe la Botswana fela jaaka mafatshe a mangwe le ne le ipelela beke ya Kamoso ka lebele, World Breastfeeding Week. Thulaganyo ya tsa botsogo e ne e etetse Tlokwe District Council ko go neng go ipelelwa beke ya Kamoso ka lebele. Botlhokwa jwa yone mo go mmangwana ga mmogo le mo kgolong ya ngwana. Tla re simolole thulaganyo ka go utlwa mafoko a kamogelo. Kana mmangwana ga a musa go raya gore o nna le botsalano le ngwana a gagwe. Ga wa musa ngwana a gago wa go leba wa go itumelela le wena wa mo leba wa mo itumelela. So seo se tlisa kagiso mo maikutlong a gago le mo maikutlong a ngwana. Ke a itse gore ba le a musang la itse gore ngwana wa go lebelela itumela le wena wa mo lebelela ebile o kgona go bona dilo gore ngwana o tsogile yang gompieno ka gore wa bo mo lebile o mo amusa. A o anya sentle kana ga anye sentle a o gotetse wa go utlwa ga a tsenya molomo wa gago mo letseleng la gago. Yaanong ke tsone tse ke reng ke dio tse di botlhokwa. Mme ka mafoko a makhutshwanyane a o betso ke a la amogela mo kokelong ya Mafihla Kgosi. Ao e ne e le mafoko a go bula le go amogela ba ba mo bokopanong. Tla re utlwa maikaelelo a beke ya Kamoso ka lebele. Re hano tsatsi eno ba gaetso go tla go simolodisa letsatsi beke ya go amusa ka lebele e leng gore e ditlerilweng ke ba lephata la botsogo gore tsatsi jeno go tloga ka Mantaga ka di 3 go ema ka di 7 ka la botlhano ke beke ya go amusa ka lebele. E tla ngwaga le ngwaga the first week of August. Whether re go boleletse whether re launchile kana ha ra launcha wena o itse hele gore beke ye mo lehatsheng ka kakaretso go abe go buiwa ka go amusa ka lebele, go gakollana, go ithutiwa ebile go itumelwa go bo go amusa ka lebele. Re ha tsatsi eno gore re tle re bue bomosola ba go amusa ka lebele o sa tlhakatlhakanye exclusive breastfeeding mo kgweding tsa ntlha tse 6 le go tsweng go go tsena ka ngwaga wa bobedi wa ngwana. Kgwedi tsa ntlha tse 6 e tla be le go gakolla hela gore re itse hela gore ga o he ngwana sepe o mo hahela mashi a lebele. Mme after 6 months ra itse gore bana ba simolla go ja. Ha ba simolla go ja go ra le gona go amusiwa go a hokotsega yana. Mme go nna go tswelela hela go tsena ka ngwaga wa bobedi ngwana a ntse a amusiwa. Ba bangwe ba amusiwa mo ebile ga kgantele ba hella ba tlhabiwa ke ditlhong mme ba be ba enjoy. But matsatsing rona ha re dira ra amusa 1 month beke hela kana tsatsi lo belegeng le ka moso ga o di tshajiwa go hedile. Yaanong mo tsatsi la gompieko re tlo go gakolla gone bo mosola bone bo ba gore ke ngwana a tshwantse wa amusiwa for 6 months. Re tlile ha gape go tla go simolodisa ditiro tse tla be re di dira beke re gakollana ka gone go amusa ka lebele. Ditiro tse di tshwanang le gone gore re tla be ntse re tsamaya mo ditleliniking tsa rona tse re gakolla baoki, re tsamaya mo dikgotaneng tsa rona mo motseng mo re ntse re ruta ka tsa go amusa ka lebele. Re tsile gape ga go tla goreng re tle go buella bo mme gore a re ba hen support ko malapeng, ko ditirong, go pehela ko re leng teng. O re la ha e le gore ke a amusa o mpona ke bina ga ise ke itse re bina ha kae mo Tlokweng ke go quote. Ke bina go ke leng teng o nnontse go ska lebala le go amusa. Re batla support yone gore re nne re gakollana. Re ba he tšhono yone ya go amusa ha re le mo tirong yane re le mo Mafihla Kgosi yane. Ke eng se re ka support-ang mme o amusang re be re ka lena re dira jang ko mahatsheng a mangwe ba na le ha gone ba ba nteng bana ba bone gore a nna a bua ka ha
a musa mme le mo Botswana re simolotse ke sologelo o tla reng wa go tlang le rona mo botsogong e be re gatetse pele re simolotse tsone dikgang tsa go nna yalo gore re tletle bana ba kgone go amusiwa bogolo yang for the first 6 months. Re hano gape go tla go ithutintsha ka lenaneo la baby friendly hospital or clinic initiative and correct breastfeeding practices. Lenaneo le re tla be re ithuta ka lone gore jaaka mafitla kgosi ya ntse a na le maternity o ntse yana. Lenaneo le la re tle go dira botsalano le ngwana gore le helole e nne le leng gore ha o le mogolone le ha o ntse wa bona gore go ha go rena hela go amusa ka lebele ebile go phuthulogile go tshosologo hela ya go amusa ka lebele ke gone go tlhehela monne ke go letletse ba gaetso gore ke re le ha motsatsing la gompieko ke a leboga. Nngwe ya maikaelo la beke ya kamoso ka lebele ke go ruta go gakolola le go tlhatlhelela setšhaba ka botlhokwa jwa kamoso ka lebele bogolo jang mo dikgweding tsa ntlha tsa botshelo jwa ngwana. Tla re tswelele re ithute ka botlhokwa jwa go amusa bana ka lebele. Ke re simole re lebile ka ha ngwaneng ka gore maswi a lebele a na le menontshane le gore ya thusa thata mo kgolong ya ngwana gape menontshane gape ya thusa gore ithibele ngwana mo megareng ka go harologana. Dio dingwe tse re ka di buang gape tse se botlhokwa thata re ka bua ka kgang ya gore ngwana ka mmele wa gago ga isa go le mo go kalokalo gone mo re go bitsang re ka sekgware ka digestive system so digestive system ya go ga isi ka e kgone go ka sila mo go kalokalo so maswi a lebele re bua gore ke gore a mothogo go ka silega ebile a mothogo go ka tsenella mo mmeleng dio dingwe gape tseng ka di buang ka tsone re ka bua ka kgang ya gore o ithelele gore mo maswing a lebele a thusa gore go ka provider tse re bitsang ka sekgware di normal flora tse le gore di thusa gore ngwana se ka helletsa a tshabellwa ke go tshwana le go tsholola hela jalo yalo ka go mmangwana re lebile gore ha re le ka go a tshwantshanya le maswi a go mo atami re lebile kgang ya gore one kana ga o thokane le gore o ntsha madi o a reka so re bua gore ka tsela ngwa a cheap ka gore ga o thokane le gore o a reke mo gongwe re ka bua gore ga a thokane le gore o a prepare because one a nna a le teng hela mo lebeleng ebile a le mo mogoteng o le gore o lekanetse so ke dio dingwe tse le gore re ka di bua gape re ka bua ka kgang ya gore a dira gore go nne le tomaganyo kana ka sekgware ka re bondi gareng ga mmangwana le ngwana ke bondi e le goreng ha re lebile e nna teng hela throughout dio dingwe tse re ka buang ka tsone gape ke gore go na le mo re ka sekgware go bitsa gore re ka re di-hormone e bitswang go te oxytocin e le goreng ha the more ngwana a nya yalo e go produce yone that hormone e le goreng e thusa gore popelo e ka boela ko mannong ka nako ebile ha ka ngwana a nya ka tselentseng yalo go thusa gore go hokotse go tshologa madi mo go kalokalo mo ka go mme. Re ithutile ka botlhokwa jwa kamoso ka lebele mo go mmangwana le mo leseeng le la amusiwang. Tla jaanong re ithute ka kamoso ka lebele e lolameng. Go amusa ka lebele mo go siameng ke fa go dirwa ka tsela e ntseng jang. Sa nthantha ga ngwana ga go o tshwanetse gore a anye kana ga ngwe o taba a bata go anya o tla bona gore o bata go anya ga ngwe go lela ga gago gongwe o bata go anya jaanong ka ga tshwanelo o tshwanetse gore o tseye ngwana o mo tshware sente yaka ke mo tshwere yana o mme mo diropeng tsa gago go tsong ho o mo lebaganya le lebele le nlo le maamusang go lone ga kwa maamusa lebele la left thogo a go ele ka right o tshwanetse gore e re ha o maamusa ka ha left lebele la left thogo a go e bele ka ha left jaanong so se dirang ke goreng o kgoma ngwana ka lebele ha ile gore o bona gore ngwana o ga le bone o mo kgoma ka yone thoba ene ha go mo kgoma ka thoba o taba bona gore nya lebelele ke ile wa bo mo rokotsa gore a itse gore yana o bata go maamusa
go na le gore a ba batla go anya netse go isa molalano a molapisa go mo kgoma ka thoba ya lebele a ba a bula molomo ha a bula molomo o tsenya thoba mo teng ga lebele la gagwe lebele le na le mebala e mebedi go na le mmala wa gago o ko godimo bo go na le one mmala o dikologang thoba o montsho nnana o tshwanetse gore a ba graspa lebele le lothele go se ka gare ranya bo go na le more go supa gore go na le phego e tsenang o tshwanetse goreng a le tshware o bona gore o create a vacuum a le tshware lothe gona ha bontsho jone jo o bona gore o le huparetse tota a ba simola a saka o ta utlwa hela gore wa saka a ba hela re kudite a saka ba metsa a saka ba metsa go tsong ho ene nnana ga o more o re nya o khotse o bontsha lebele gore nya ene ha etsa khotse o ta mmana ha etsa nang kharemetsa lebele le ka leleme go supa gore nana ba khotse la ha o robetse ka ha lefteng ma go nnana o tsholetsa lone le bogole kete wa le sama lone le ka la leftele nnana ba a ya gone go ha go ene go a mosuteletsa ha go ene mpa ngwana le mpa ga mme tshwantsho re di ba pile nnana ha ya go graspa gone ha o tshwantsho re lwena le bogola gago le mothuse gore a se ka a neta a khamiwa ke lebele ka mabele a mangwe a rona a makima a khona go hela a hupetsa nana a covera le dinko ya no dirisa le bogola gago e se gore wa tamola just goreng o monele space gore o a ska khrumetso mo dinkong sele di sa gago le sone tshwanetse be se le gaufi a ska nna khakala ka gore ha nna khakala phego e hela e tsena mo teng ga gagwe phego ene ke ene dingalo e leng gore e hela e re ka mosongwana bo goto o na le bokholiki o na le mala le bothoko jano ha o sena go maamusa ga o hetse gono a sena go supa gore ke kgotse wa motsaya o bo mosikara o mma mo le geteng le gone o bona gore o ntse sente gore a se ka hela a kgwa ka gore go masha ba emega wa hela o mosidila mo o mo reeditse ka o mmagwe nnana o mo reeditse o ntse o mosidila mo mokwateng o ta mutwa le ena nnana ka kgobola gabedi gararo o ta le wena mmagwe nnana o ta boitswenyana nnana o siame ke gone o bo mo tshwara go na le mabaka a kgoreletsang bomme go amusa bana ka lebele tla re utlwa ka dintlhatse le gore go ka dirwa jang go thusa bomma ba bana go tsaya karolo mo kamosong ka lebele bangwe ba bua ka kganya gore maswi gayo kana maswi a tswa le mannyane mo ile gore ba belela gore ngwana ga a kgore emma mme kana gore mashiao a tswe ke gore o be ngwana mo lebele le baka le lelele gore o ska lekanyetsa ngwana mathata a rona re le bomme ke gore o tabo wa musa ngwana go le go nyanenyana hela o bo togela hela so gore mashiao a tswe ke gone gore o be ngwana thata mo lebeleng o ska lekanyetsa ngwana lebele cause ka hangwa ngwana ha ka tswella a go ga maswi a o thata ke gone go irang gore maswi a tswe thata emma so a mangwe gape mathata re ka buang ka ona a ile gore bo mmangwana ba bua ka one thata ke gone go heletsa mo go teng go na le mo go teng ka sekgwa ba go bitsa ba re breast engorgement breast engorgement ba bua ka kganyelo gore lebele le heletsa le nna le tona le go la thata e be ebile le ka re go tile rugile nyana emma mme kganye o iro hela ke gore ke gone hela gore o kgona go heletsa ile gore wa musa ngwana mo lebeleng go le go nyana bo ebile o sienela go lebele le lengwe mme ebile re rotloetsa hela thata gore ha go ntse alo re rotloetsa gore ha wa musa ngwana o rotse o mo amuse mo lebelele o bo me o direla gore maswi a hela mo lebelele le gone o ka mo isa go lebelele le lengwe o bo me ka sho gore wa nya lebelele hela thata ka gore ha o sa amusi ngwana thata mo mabeleng ke gone mo go heletsa goreng maswi a nna mantsi thata mo lebeleng ebile ha go dimo ga seo ba heletsa ba experience mo re bitsa re ke gone mastitis ka sekgowa mastitis ke mo ile goreng ha mashia a nna le baka thata mo lebeleng go heletsa ile gore go nna le malwetsinyana mo gone mashia emma so ke gone mo re hele go bitsa re the breast will end up being infected in English e be re go bitsa re mastitis e re jaaka gona le mabaka a kgoreletsang bomme go amusa ka lebele go botlhokwa fela thata gore dithuto ka mosola le botlhokwa jwa kamoso ka lebele di phataladiwe le go nonotshiwa se ka thusa gore ba tsaya karolo botlhe ba tlhaloganya botlhokwa jwa kamoso ka lebele
lone lebele mme le tlhokomela jang gore le tswelele le sireletsegile go fepa lesea ebile tota sa nthanthaela ta re bue ka kgang ya go thapa diata go botlhokwa ela pele gore ga wa amuisa ngwana o bo ka thapa diata ka gore o ithele gore diata tsa rona tse di na le megarenyane e ka heletsa e hetelela le ko ngwaneng so ke sone se tana nthanthele gore ke rata gore re itse eneo sa bobedi gape sengwe se se leng teng ke gore bomme ba rata go tshasa dionyana mo mabeleng di-powderanyana kana di-creaminyana mme hela dio tseo le tsone di heletsa e le gore ra di tshasa go tswa go ngota bo amuisa ngwana lebele le ne le wa le gore o tshasitse ngwana teng yaanong ngwana o heletsa le ene a heletsa a anya dio tsene tseo kana le yone melemonyane o ya Setswana e heletsa gore e hetela ko ngwaneng e be heletsa itisa malwetsinyana mo ngwaneng maso re rotloetsa ela thata gore a re togeleng go tshasa dionyana mo mabeleng ka gore re heletsa re dira gore bana ba nne le malwetsananyana se sengwe gape se nka buang ka sone ke di-bra tse re di aparang re le bomme go na le rotloetsa gore bomme ba apare di-bra ba e le goreng ba amusa ka lebele yaanong di-bra tse di a harologana ka mehuta go na le tse e le goreng tse re sa rotloetseng thata gore mangwana o ka di dirisa ke tse e le gore o ithela di na le plastikinyana mo teng yaanong plastikinyana e kgona go heleletsa e le gore e dira gore kore e kgosa mo e le gore ka sekgware ka go bitsa re bo cracked nipples kana e kgosa yone bothokonyana kana irritation yana eo mo lebeleng mo e le goreng ha go na le gone di-cracked nipples nyana tsene tseo mo lebeleng mogare o ka heletsa o hetelela mo lebeleng yana o rotloetsa gore a re diriseng di-bra tse di siameng bomme tse e le goreng ga dina go ka amana gope le mabele a rona ka tsela e pehela re utlwile ka tlhokomelo ya lebele gore le tswelele le babalesegile go ka fepa ngwana go tlhapa diatla ka metsi a phepa le molora go botlhokwa ke nako ya go buisanya le bomma bana ga mmogo le borra bana ka botlhokwa jwa go amusa ka lebele ntse re le mo marigeng hela ke amusa hela ka ere go sena mathata ha ise a ke a tsene ke flu ha ise a ke a tsene ke dirashi ha ise a ke a ba lwa le laile karata e tlile e ntse hela jalo le ha re le mo dishopong mara tsamaya ko bo Game City ra tsamaya kae o ithela batho ba nkgagabaletse ha ke amusa mo ba ipotsa re e le gore go ha ke nga sa iphiti ke nga sa potele ka di-toileteng ka na re bate ha re bate mabele ka tsa ke nna hatsi mo public space e be ke amusa tota ela ke tebagantse le lona borre ba e leng gore tota le thebo ya ke dithong go isa bo bana ba lona skaleng go tsa le gone go sepatele ga ngwana a sa tsoga beso ke nako ya gore yaanong re eme ka dinao re le borre re supegetse bomme ba rona lerato re ba supegetsa lerato jang ka go ba ema nokeng go tsa ngwana o mo isa sekale kana o ithala mmelene a bereka lo ene o bereka kere wa ikopa hela yaka we lo ene o santse o ikopa hela jaaka ene a kgona go ikopa gore o kekisa ngwana sekale wa ka mosadi wa itse ke a mmolelela hela gore no hani hampie ko ngwana kgwedi o iswa ke nna sekale nna ke amusitse ngwaga tse pedi ka lebele go amusa ka lebele ebile gape ga go batle madi a mantsi ka gore o ntsha lebele la gago hela o le neela ngwana ebile gape ga go tlhoka le gore o tsoge mo dikobong re wa go thutha tsa mašwi a tlantse a le bothitho ka bone ebile gape a na le dikotla ko re a tshwere gotlhe ga go tlhoka le gore o tlhole o ntse o re wa go thutha tsa mašwi o tsoga o reng tamileswe gore o tlhatswe nnyaa ga go tlhokagale ga go simologela ka one mašwi kana go simolola hela ga re simolola bomme ba rona ba sologetse go iteletsa tsile ba tabong ba simolano ba go pepa mme re morago ga nako eo ga se go pepa hela mo nakong eo ya 9 months e be ba ta support e ba kanya le gone go baakanyetsa one mašwi ele ona e tare morago ga dilotse jaaka gompieno re bua gore ngwana ke yo hano o tshotswe mme o ra gone gore a muswe mme ga a muswa o thoka dilo le dintsi tsa botsogo
maungo a e leng gore a nna mo teng ga mme a sa bonwe ka matho e leng one molemo ka bone gape at the same time mme ke gore mo utang gompieno re itumetse thata gore ngwana yo wa mosiwang ka lebele ga e nne ngwana hela e nna ngwana yo sa tshabelwang ke malwetse e nna ngwana yo sa tshabelwang ke go etela ba dikokelo mme le kgolo ya gagwe e nna kgolo e leng gore ya itumedisa jaaka o bona gompieno ke tshwere a le montenyana ka o mmona riane a sena le ga ile malwetse a a mo tshwenyang ka gore ke ngwana yo e leng gore o a nya tsatsi le letsatsi mme bile gape a etswe thoko. Batsadi ba bana ka bobedi jwa bone ke dipinagare mo kamosong ka lebele ba tshwere boikarabelo jotlhe go netefatsa kgolo ya bana e lolameng. Ke afe mananeo a puso e nang le one go rotloetsa kamoso ka lebele? Lehatshe la Botswana le lona hela ka mahatshe a mangwe ba tsetse early childhood development ko godimo mo e leng gore ba leka ka bojotlhe gore go nne le dilo tse leng gore di dira gore ngwana a gole sentle ko tshimologong hela sentse le mo sebopelo sa mmagwe a kere re lebile gore go nne le government o dirile gore go nne le good access to health care e leng gore e lebile mmangwana e lebile ngwana a sentse le mo sebopelo sa ga mmagwe re na le di program tse leng gore di lebeletse protection ya bana tsa go boipelegong yale o di birth registration ke part e leng gore e supa e dira gore ngwana a tla gole sentle right ya ngwana gore a bana le bo umanyana na le birth certificate ke tla romang ka gore o mangwa kwalo a kere number a mo birth certificate and then mo go gape government o itlamile gore a nne le quality access early learning a kere ke lebaka la gore be government a simolotse dikolo tsa bananyana ko di primary school tsa rona bo zero le bitsa zero a kere ke gona go ira gore ngwana a nne le monyetla o wa gore a kgone go tsena sekolo a santse a le monyenyana mme le ga government a ntse a dirile yaneng go na le di-documents kana di-policy tse e leng gore o di dirile gape go guida tsone ditsamaiso tse e leng gore di lebeletse go gola ga bana go godisa bana sentle re na le vision ya rona vision 2036 e leng gore le yone e tsentse dikgang tsa ECD mo teng a kere se re itse re ECD ke tla nna ntse ke buala ke re ECD re lebeletse dikgang tsa bo Children's Act le yone ke buka e leng gore e re fa ditsetlano tsa gore ngwana o tshwanetse gore a tlhokomelo yang re na le bo child protection regulation di a tshoma thata ke tla di buala ka dintse gore se ka ra di senya jare re na le engwe e bitswa go te early childhood care and education policy yona e leng gore e tsamaisa dikolo tsa rona tsa bananyana tsa di-day care center re na le bo di-national school health policy e leng gore le yone e lebeletse gore ngwana ya ka le ko sekolonyane botsogo ba gagwe bo tshwanetse gore bo tsameya re na le pre-primary curriculum e leng gore le yone ga re batle gore bana ba tsenela mo sekolong sa bananyana ebe ba bua gore who is the president of the United States a jare re batla tsamaiso e leng gore e make sure gore ngwana ga le mo sekolong o dira se e leng gore tshwanetse gore a se dira gore a tle tla a ireng a gole ka ga tlhomamiso